Turabasuhuje mwe mwese mukurikiye Rwanda Net TV. Reka tubagezeho amakuru twabateguriye muri aka kanya. Kigali na Kinshasa i Washington baganiriye ku cyiciro cya kabiri cy'ibikorwa byo kurandura FDLR no gukuraho ingamba z'u Rwanda. Mu gihe muri Repubulika Demokarasi ya Congo umutwe witwaje intwaro wa M23 na Kinshasa giyemeje kwambura intwaro abarwanyi ba Wazalendo. Mu Rwanda Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost. Iki ni ikiganiro cya mbere abadiplomate bakoranye nyuma y'uko u Rwanda rwafashe umwanzuro wo guhagarika umubano warwo n'Ububiligi. Aya makuru hamwe n'ayandi ayashamikiyeho turaje tuyabagezeho mu kanya gato. Ntimujye kure ya Rwanda Nice TV. Twongere rero kubaha ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye n'amakuru mugezweho kandi mugategurirwa nk'ibisanzwe na Rwanda Nice TV. Amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru aho Kigali na Kinshasa i Washington baganiriye ku cyiciro cya kabiri cy'ibikorwa byo kurandura FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ni inkuru dusanga hano mu kinyamakuru cya BBC gahuza miryango, aho yahawe uyu mutwe tumaze kubabwira ko Kigali na Kinshasa i Washington baganiriye ku cyiciro cya kabiri cy'ibikorwa byo kurandura FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Aba mubona mu ifoto ni President Donald Trump ari hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe hamwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Congo Kwamba Tereze, aho baheruka kugaragara basinya amasezerano y'amahame y'amahoro. Nuko itsinda ryitwa Joint Security Coordination Mechanism rikomeje guhurira i Washington ngo rikurikirane ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinywe muri Kamena ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hagati ya Olivier Nduhungirehe uri ibumoso na Tereze Kwamba wa Repubulika Demokarasi ya Congo bari bakiriwe na President Donald Trump uri hagati. Nkuko mubibona iryo tsinda rya Joint Security Coordination niryo rikomeje guhura rigafata ibyemezo byuko aya masezerano yashyirwa mu bikorwa. Inkuru yacu rero tuyitangire tubabwira ko leta ya Amerika yatangaje ko kuwa gatatu no kuwa kane i Washington DC hateraniye inama ya kane y'itsinda rihuriwemo cyangwa se rihuriweho ryo kuyobora ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano hagati ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'u Rwanda, ikaganira ku cyiciro cya kabiri cyo gushyira mu bikorwa aya masezerano yasinywe muri Werurwe uyu mwaka. Izi nama zihuza itsinda ryiswe Joint Security Coordination Mechanism ririmo abahagarariye Repubulika Demokarasi ya Congo, u Rwanda, Amerika, Togo n'Ubumwe bwa Afurika, zigamije gushyira mu bikorwa umugambi wo kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali hamwe n'u Rwanda kureka ingamba rwafashe z'ubwirinzi nk'uko birimo byumvikanyweho mu masezerano yasinywe. Washington ivuga ko icyiciro cya mbere cy'inama ya Joint Security Coordination Mechanism cyari kirimo ibikorwa byo gusangira amakuru y'ubutasi n'amakuru ku bikorwa bikomeje bya leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo byo gukangurira abagize FDLR gushyira intwaro hasi bagasubizwa iwabo. Itangazo rihuriweho ryatangajwe n'Ububanyi n'Amahanga bwa Amerika rivuga ko inama ya kane ya Joint Security Coordination Mechanism yateranye mu minsi ibiri ishize yatangiye kuganira ku cyiciro cya kabiri cy'uyu mugambi kirimo gushyira mu bikorwa kurandura FDLR n'u Rwanda gukuraho ingamba zarwo zo kwirinda mu duce tugenzurwa na leta twa teritwari ya Warikare y'intara Kivu ya ruguru. Muri ibi byumweru hagiye humvikana ibikorwa byakorwaga n'ingabo za leta
byo gukangurira abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza bagasubizwa mu gihugu cyabo. Muri iyi minsi abarwanyi ba FDLR babarirwa muri mirongo n'imiryango yabo bishyikirije ingabo za MONUSCO zibasubiza mu Rwanda. Gusa umwe mu bavugizi b'umutwe wa FDLR yasubiyemo na radio RFI avuga ko badateganya gushyira intwaro hasi no gutaha ku bushake ko bashaka kuganira na leta ya Kigali. Amasezerano ya Washington ateganya ikoreshwa ry'imbaraga mu kurandura umutwe wa FDLR, gusa ntibizwi neza uko ibi bizakorwa n'igihe bizabera. Imihate ya mbere yo gukoresha imbaraga mu kurandura uyu mutwe yawuciye intege ariko ntiyawushenye burundu. Abasesenguzi bavuga ko kunanirwa kuwusenya biterwa no kuba abenshi mu barwanyi b'uyu mutwe bashobora kwiyoberanya nk'abasivile igihe batangiye kubahiga hakoreshejwe imbaraga. Ibyo byarangira bakongera kwisuganya. Leta y'u Rwanda ishinja iya Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR, ibyo Kinshasa ihakana. Ku gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe, ibi leta ya Kinshasa ibisobanura nk'u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Congo, aho ivuga ko zaje gufasha umutwe wa M23. Oni Kinshasa na bimwe mu bihugu by'uburengerazuba bavuga ko badashidikanya ko u Rwanda rwohereje ingabo ibihumbi gufasha umutwe wa M23. Ibi leta y'u Rwanda irabihakana. Washington ivuga ko inama ya Joint Security Coordination Mechanism yishimira intambwe iherutse guterwa i Doha muri Qatar hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe wa AFC M23, kandi ko abagize Joint Security Coordination Mechanism bemera inyungu ziri mu gukomeza isano ya hafi iri hagati y'inzira za Doha na Washington mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Imirwano muri Warikare na Masisi irakomeje. Hagati aho ariko nubwo umuhate w'amahoro ukomeje i Doha na Washington, imirwano cyane cyane mu bice bya teritwari ya Masisi, Kalehe na Warikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo iracyakomeje, kandi ingaruka zayo zikomereye abaturage b'abasivile. Ishami rya ONU rishinzwe ubutabazi OCHA rivuga ko impunzi zirenga ibihumbi 10 ziva muri teritwari ya Masisi na Kalehe zahunze imirwano yo mu byumweru bishize zihungira muri groupement ya Walowa Rwanda muri teritwari ya Warikare y'intara ya Kivu ya ruguru. Imirwano ikomeye ishyamiranyije umutwe wa M23 n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta muri iyi minsi yumvikanye cyane cyane muri teritwari ya Masisi mu gace ka Oso Banyungu na Katoyi, uduce duhana imbibi na teritwari ya Warikare. Buri ruhande rushinja urundi ko ari rwo rutangiza ibitero no kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano bumvikaniye i Doha mu gihe bakirimo kuganira ku masezerano y'amahoro arambye. Duhindure ingingo gato, n'ubundi ingingo ifitanye isano niyi, aho AFC M23 na Kinshasa byiyemeje kwambura intwaro Wazalendo. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko mu byo uri kuganira na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse baniyemeje harimo uko imitwe yose ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo irimo n'iya Wazalendo irwana ku ruhande rwa leta yasenywa ikamburwa intwaro. AFC M23 yemeje aya makuru biciye mu munyamabanga uhoraho wayo Benjamin Mbonima mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku wa 4 tariki ya 20 Ugushyingo. Iki kiganiro cyabereye mu mujyi wa Goma cyagarukaga ku mahame shingiro aganisha ku guhagarika intambara AFC M23 na Kinshasa basinyiye i Doha muri Qatar mu mpera z'icyumweru
gishize. Nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano, Kinshasa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagomba gukomeza ibiganiro muri kimwe mu bihugu bya Afurika, aho hari ingingo zibarirwa mu 8 impande zombi zizaganiraho. Imwe muri izo ngingo nirebana no kwambura intwaro abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe. Mbonimpa ubwo yasobanuraga iyi ngingo yavuze ko mu mitwe igomba kwamburwa intwaro harimo na Wazalendo, ndetse ko impande zombi zabyiyemeje. Aho yagize ati impande zombi ziyemeje kwirinda gushyigikira, kureberera no kubungabunga umutwe uwo ari wo wose witwaje intwaro. Impande ziyemeje kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu. Wazalendo zose n'indi mitwe yose ni y'imbere mu gihugu tugomba kubambura intwaro. Impande zombi zaniyemeje gusenya imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga ADF, FDLR n'indi. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka nawe yemeje ko Wazalendo zigomba kwamburwa intwaro, asaba abagize iyi mitwe gutangira kuzirambika. AFC M23 yatangaje ko hari gahunda yo kwambura intwaro iriya mitwe mu gihe ikomeje gufatanya n'ingabo za leta ya Kinshasa mu ntambara zirwanamo na M23. Uyu mutwe wa M23 ugaragaza ko ku ruhande rwawo kwambura Wazalendo intwaro nk'intambwe iganisha ku kurwanya burundu imitwe yitwaje intwaro no kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. w'Ububirigi Maxime Prévost. Abadiplomate b'u Rwanda n'Ububirigi bayobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prévost bagiranye ibiganiro. Ni ibiganiro byabaye kuwa 19 Ugushyingo 2025 ubwo bari bitabiriye inama ya 46 y'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bigize umuryango wa OIF imaze iminsi bera i Kigali. N'ubwa kabiri impande zombi zigiranye ibiganiro mu buryo bw'imbonankubone ariko bibereye mu muhezo, nyuma y'uko u Rwanda rufashe umwanzuro wo guhagarika umubano wabwo n'Ububirigi muri Werurwe 2025 ku mpamvu z'uko u Rwanda ruvuga ko Brussels yari imaze igihe ikomanyiriza u Rwanda ku nshuti n'abaterankunga barwo. Byatangajwe ko ibiganiro bya mbere byabereye i Doha muri Qatar muri Gicurasi 2025. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye The New Times ko yahuye na mugenzi we w'Ububirigi kuwa 19 Ugushyingo ariko yanga kugira ibindi yongeraho agira ati nibyo twahuye ejo hashize ariko sinshaka kugira ibindi mbivugaho. Nubwo amakuru ku byaganiweho akiri ibanga, inzego zitandukanye zivuga ko impande zombi zakoresheje uburyo bwinshi mu gushaka uburyo hakemurwa ibibazo ibihugu byombi bimaze igihe bifitanye. N'amakimbirane yatewe n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ububirigi u Rwanda ruvuga ko bwafashe uruhande rwo gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwirengagije n'imvugo za perezida w'iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda Felix Tshisekedi. U Rwanda rushinja ko yakunze kuvuga ko azafasha FDLR n'indi mitwe ivuga ko irwanya u Rwanda mu gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibi u Rwanda rushinja Ububirigi ruvuga ko bwabikoraga bwirengagije ko amakimbirane yazahaje aka karere n'u Rwanda by'umwihariko
aribwo bwayabibye mu bihe by'ubukoroni, aho kunga ibihugu bwahoze bukoroniza, ahubwo Ububiligi bwafashe uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubwo yari i Kigali kandi Prévost n'itsinda yarayoboye ku wa 19 Ugushyingo 2025 basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri Igisozi, rushyinguwemo abatutsi barenga 250 bishwe muri Jenoside. Prévost yunamiye abahashyinguye, anashimira abanyarwanda ku budaheranwa bagaragaje bakishakamo imbaraga zo kongera kubaka u Rwanda rushya ruzira amacakubiri. Yanditse mu gitabo cy'abashitsi ati: mu izina rya guverinoma y'Ububiligi n'Ababiligi bose nongera kunamira abazize Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Gusura uru rwibutso bitwibutsa amarorerwa yabaye ku kiremwa muntu. Yongeraho ko ari inshingano za buri wese mu kurwanya ko ibyabaye byasubira kuba ahandi, haba mu karere cyangwa ahandi ku isi. Aho yagize ati: Ububiligi buzakomeza gukorana imbaraga mu kwirinda ko byasubira. Kurwanya ipfobya n'imwe mu ngamba zigize ibi, kimwe no gukurikirana mu Bubiligi abakekwaho gukora ibi byaha, kuko nta wakwihanganira umuco wo kudahana. Muri Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje y'Ububiligi ko yahagaritse umubano wayo nabwo mu bya diplomasi, inategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva ku butaka bw'u Rwanda bitarenze amasaha 48. Amakuru yacu rero tuyashoreje hano. Dushimira mwese mubana natwe mu biganiro n'amakuru byacu. Dushimira abantu mwese mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora namwe kubikora kugira ngo ibyo ducisha hano bizajya bibageraho uko tubikoze. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana.